Dostlar, assalomu alaykum. Hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Hurmatli mekendeshler, So'qquliq mal bozorindamiz. Bugun hafta kuni shanba. 20 sentyabr 2025-yil. Ichida bo'lsa So'qquliq rayoni So'qquliq mal bozorindamiz. Qarashanlarni ne qilasin? Va charvalarni tart deydi. Hozir biz modan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Xonasi kimniki shu? Sizlarku? O qo'y qanchaga bu qo'y? Qo'ylar 17 da. Qo'ylar 17 mi? Qo'zi o'xshaydi. Qo'zi qo'chqor. Qo'zi qo'chqor qancha bu? 35 ming. 35 ming. Qo'zi qo'chqor 35 ming. O qo'ylar 17 da. Na qo'zichimi? Bu qo'zi sotilmaydi. Ne bu? Pokazı qo'y. Pokazı tuxum. Alındı ha ulan. Qancha oldu şu? O 13 kaldı. 13. Urg'achi o'xshaydi. Urg'achi. Qaysi? 80 bersa Qana. Juva göçetdi turibdi. O ketgan ichindagi. 180 berga, 180 bersa bermaydi. 10 ming 180 ga bermayapti buna qo'ydim. 5 ming dollar deydi. O qo'ylar qancha ekan? Quruq 16 dan deydi. Jashab qo'ygan. Quruq 16. Assalomu alaykum. Qaysiziki shu? Vah, qo'zilar ekan. Bari qo'zi? O 7 oylik. 7 oylik qo'zilar. Bular qanchadan? 45 dan so'radi. 45 ming. Liniyasi bor. Liniyasi bor ekan. 7 oylik urg'achi qo'zilar. Ha, bularchi bunalar? Bulardan hesi yo'q. Bular 45 dan. Mana. Ha, bularchi? Assalomu alaykum. Qanchadan bular? Qozlar 55 dan so'radi. Bari qo'zi bu. Bari qo'zidek 55 ming. Ha, bu qo'ylarchi? 150 dan 300. Uzun ekan bular. Nima deyapsiz? 300 ming. Bularning tishlari qanday? 6 tish. Onisi 6 tish, onisi 2 tish. No'g'on qarashanlar dostlar. 300 ming so'm. Assalomu alaykum. Sizniki? Yo'q. Bular qancha ekan? Charva qo'zilar, bularning neyisi yo'q. Bilmaymiz deydi. Takmoqda echkilarni ko'rgazaydi. Yo, echki kimniki echki? O echkilarning neyisi yo'q. Al kelib qo'yat, daysha bosib keladi. Assalomu alaykum. Sizlar-ku? Yo'q. Qaysi molarmi? Bular qanchadan? Quruq 35. Urg'achilar bor, ha? Ammo ortimizda qancha molar? Kimniki? Bular bilmaysiz deydi. Bular 35. Quruqqa. Tak. Ertene. Yemi kelyapti bozorga. Shular. Seni kaçak. Şu ulaq qancha ekan ulaq? 5 de gaspar. 5 ming ekan. 5,5 ming. 5,5 ming. O echkilarchi? Alganda 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Ha? Onluğu ham var. Onluğu ham bormi? Onluğu da var ekan. O burçdagılar o deymi? Ha. Onluqlar da var ekan. Onluğu ham bor dedi. Nega? Oq qo'ylar. Qanchada o'tadi? Ot. O oq qo'ylar qancha bor ekan? 13, 14, 15, 16 ga chayin ekan. Mana. Ha, bu qo'zlarchi? Qajlar? O'tirgan. 13 yarım var. 13,5. Bular endi erkak urg'ach.
3 мың аралашқа дейм, Erkegi yok bu bıçılgan menen. Urgatçı. Еркегі жоқ. Шылған мен ұрғашы. Аз барам. Қана қайсы жерде? Жүнді. Олар қаншадан? Сатып келіп байлады дейді. Бұл қойлар кімдікі? Сіздікі ба әке? Тіштері қандай екен, тіштері? Tişleri жақсы екен. 4-6 тіштер. Kızıl kança ya dost. Бұл oldu ya. Шеф, қанша баш қой бұл жерде? Қанша баш қой? Жоқ, сіз түшпейсіз. 200 баш. Тіштері қандай ем бұлар? 2 tişten 6 tişke çeyin. 2 тіштен 6 тішке чейін. Та, бағасыча? Bağısı 17 мыңден. Daha süйлöşler болады. Дағы сөйлесі болады екен, 17 мыңден дейді. Мұны олған қойлар, шаруа қойлар 17 мың. Номер айтыңыз ба әке? 0709 43 43 37. Мына 17 мыңден дейді достар. Онда олған чоң қойлар. Көрдіңіздер бе? 200 башқа жақын дейді. Ana yılın değil sırada yok. O anam var. Oktu biraz satayım işte. Bak erkek urgaççılar. Urgatçı. Büt bari. Bağır urgatçı. Tişleri 3-4 önüme. Diş sayılık da bunun 4-5 aylık kozlarda. o koz emez koy mu? Aslında ya. Açan kilosu. Şol bağa olsun sana verir. Büt bari urgaççı kozlar. Alıp et. Az gel. Oyunda jipayla koyun da. Şef kancadan dediniz? Ya. Kancadan dediniz? Kuruk 13 yarımdan olsa vereyim. Kuruk 13 yarımdan. Tandamaya kaçı? 3-4 erkek var. Tandamaya 15 bin sonlar. Жақсы, номерді айтып қойыңыз анда сразу. 709 709 43 43 37. Жақта ешкілер, текелер ұрық. Ассаламалейкум. Aleykümselam. Сіздердікі? Güzel ha. Қаншаға бұл така? 25 lira olsun. 25 мың. Бұл ешкіше? Echki cho'zilib qachqani keldi. Tekeslab keldi. Үйлендіріп одасыздар ғой? Uyda tekeslab. Мына ке. Ешкіні сатпайсыз. Теке 30 мың дедіңіз бе? Biz qancha tushgan o'xshaydi. 25 мың. Бұл не деген порода? Короче, теке, а? Базар қанша берді баға бұға? 19 мың. Жақсы. А бұл ешкілер кімдікі? Сіздер кемес, а? Сіздер кемес? Қайсы? А бұл сіздер ке? Burada çarpma koyuyor var. Мына ке чарба қойлар. Қанша баш бұл жерде? 8 baş 14 bin lira. 48 баш, 14 мыңден, а? Onları kaldırayım mı? Тіштері қандай? Жаштарына тіш керек. Dişleri var, жоғы var. At korunma koyun var. Жемге берген қойған ба? Söktü koyuyor var. Онда олған қойлар достар. Қанша баш дедіңіз? 48 baş. 48 баш. Күрек алса қаншадан бересіз? Бола тұрған жері. 13'ten vermedim. Қаншадан бересіз? 13 yarımdan veremem. 13.500'den берем дейді. Қойлардың басы түсіп кеткен ғой, ша? 13 жарым болады екен. 48 баш жемге. Достар, телефон номер айтыңыз анда. 0700 0700 36 20 36 20 53. 53. Мына достар, çalasыздар. 48 баш дейді. Сырас çalыңыздар азыр. Пока сатылды. Мына ке қошқар. Қанша айлық қозы қошқар? Bu 5 aylık oldu. 5 айлық. Линиясы? Linyası blondin nevresi. Blondinдің невресі дейді. Параметрі қандай болып қалады? Parametre kulak 19, boyu 83. Параметр құлақ 19, бойы 83. Онда оған құйрық мощный екен. Так, бағасы че?
Bağısı 100 bin. Bağısı 100 bin son. Bayka bu koy kança? 25 milyon. Tişi qanday? 3 yaş. 3 yaş, 25 bin son deysin. Жақсы, daha qaysı qoşqurlar sizin olar be? Bunaka. Күштüsünden. Ya bular qanchadan bayka? Al жерде 50'den 100'ge çeyin al жерде. Qaysı bu burçtağı qancha? Buruştagı Evet. 80 bin. 80 bin. Ama o svetliça? 100 bin. 100 bin deydi o oturgan ekinci. 50 binden eken da. Onысы da 100 bin ha? Жақсы, номерді айтыңыз анда. 704 704 91 39 91. 91 39 91. Ha bular urgaçı erkek bularda. Erkek. Bular 17 bin so'mdan aşağı. bular kurukka 17 den eken. Ha echkiler kimdiki? Sizniki mi aka? Qanchadan bular? Arasında bular to'g'dan to'g'a sekirib yurgan-ku toshdan, ha? Buna ekan, qarangizlar. Olar 18'den be. O çoğlar ha? Qancha eti var? Oho, semiz ekan. 30-35 var ha? 18 deydi. Echki. Bular urg'achilar bu joy pishilgan qanday? Pishilgan urg'achi aralash ekan. Tekeler var. 20 bin 15 binden tekeler de var ekan. Bular ham narıniki o deymi? Jumgal, narın. Nomer qoldirmaysizmi? 0700 53 23 90. Echkiler o deymi? Qizil ha? O teke ekan ha bular. Sizga qaraymi? Mana o tekeler de var ekan. Semiz. Dostlar çalasızlar. Hazır konumerge. Bunday dərşə bastıq. Uğlaqlar qancha? Jigit. Bilmeyim deydi. Uğlaqlardı bilmeyim deydi. Biz videonu aqtayız.